Dinong nalambot malilu dai nang nalagu dai nang naburuju boa sama tadi kononmu awanakmu suami tulay namin doon parkir lengon namin di partingkiran asa urupi hamu kami marhiti-hiti guna-guna mulai hidup keluarga besar marga sinurat bersama tuan-tuan katik-kitik nama itu buah itu marlas ni roha di pudian ni nabur nami naung sarmadon di dalam madalani ari-ari waduta asa hata parpudi donon nami mati komen giring-giring bulung ngai rata-rata ya ke hata pasut hata gabi hata apul-apul nabi nasani saluhut hula-hula muna sen nama uhai nabi hula uno sahatu nalo masih kopan nama tokit nari pasautur tong amata namar tua debata saat masa lusa patu borteni 300 tong do dekat dirondang di bulan lungas gop pasatame manggo dia ada di padagi ngoni di pasar Ramadan ni naburu nasor Ramadan saur mai itu banggabian saur nang tu parhorasan jala tong-tong ma di ramo di tuan sibuk boti mai teh 50 sinurak manang siapa paranya puisi bahasa bunga na perjolo dohono nami di hamuna hula-hula nami marga si hobi aku marga si hobi kono hole negeri di sini ini apa lagi na urok kesobani na uji mana ruh sinamoni paru mainong ada lau mendapat tutu jabu ni alat tulang so dia bele nami laksok pola di iki pola not budak baik kamu juhudin baca lagu juhud orang kan tulang kone naruatu jadi matailas roha buido pibe pacupak dohon natulangon kalau pedi kasar ngajau audo natulang bering babuki nama naruh sinamo di burung munau parumemu perwet nami audo nabi itu satu mau lihat tema jadi mau lihat tema katulang dinaktol hasamu dulu di babet nama rapang nama jualong pergi di kasar ngajau di dinamon nungahu parsauli hok kami harbuekir pagu agak bedi nadiulah mai tujuan narion saya oleh Tuhan tama marhite-hite tang yang nami di pasu-pasu maka perbuatan dan juga di tangan raja asa goi habi dohon maulah hesa to akatikin ala umang uton akar raja nami mau lihat manang dohon nami songoni manang dohon ulo si toro rabu nagajang may jalan nabi dan angkonin dohon nami alay na pinitanay mangyat tujulan na rin sila mutu toro nama pinoperdi yang akon nami pahopumuna do guru muna tulang dohon diliw di bata siga jam niur tu bidang adalannya kapas samotan di tanah pangaratuan nani ingaran di mana perjuangan dohonan nami mau lihat di hula-hula nami marga si hobi soak-soakni mah di hula-hula nami na marga tidohong marga sihat raja nami raja bolo di hula-hula marga sihat molo na uji sahuta doh kami di beli gerak pak doh tamuna saharo di tanah mulu raja sahuta doh tadi para mau dangon molo burjumunai dang lupa kami sewingot kami doh nang di bona pasuki di sini lah hidup doh kami di beli gitulah sampai ke sonari sahuta itu para mau dangon nomor tuh kaulau tuarin akan nangro boy mamalo sabkan uli nadekat ulima jalalas rohnya karena jadi butima noai pekat tulang Roma kami makai sebagai ada do ubung tuh hula-hula nami marga si hoping rap do hula-hula marga si hat rade mah mo raja nami saroham ya kapamoromona astai boto di dairi do anggo silala hina bola si adino kami marserak satu tano toba
Baik orang-orang dari kutor terhok kami dokter tertuba. Tanda doa kamu tutu ni raja dana si boto adat. Iya mati. Didikyon ang boru. Rodo kamu nak gimana? Semua malu-malu kami ulah-ulah puna. Dek kamu do semua pinukan partai mari di situ suara. Iya mati. Sengki oma tutu tujuan lo sudah kamu pilopar yang boru. Dua kali rob. Dek kamu do tong dohon. Yang jut nama sahur. Iya. Sayang iya matu tu sudah pilopar ni nak boranyon. Pasawaran naging gamatok kahuda dok semuanya karena magawat tubuh di mereka murutong doa na tiyo say tiyo malit tujuan sudah angka pada iya ni doa kapasaran ni pinopari na bo na yung abang boru doktor namin soal sudah tua bago na mahal to may kanya-kanya kerubian boros pahami ulang-ulang naman jalot tulad na naman diamu ang borang na mga niya jangan yang boru tikyon di mana untuk kami. Jadi saat solo saat pada tiga rasinlah, nunga saat pada turun di pasar kamu orang kami Tuhan kau dulu saya sama tu pengajar Tuhan alasan. Ini mati. Apa? Apa? Dulu seorang tua. Jadi di keluarga besar Sinurat, dusun Rohami dan operasi cuci kawan. Lima isialah orang sangat betul data na molongyon. Isialah ni kami sejauh siti kawan dohot satu di Sumatera Utara, dohot satu di Jakarta. Turut berduka cita sedalam-dalamnya lima di persoalan Tuhan ini nyata-nyata molongyon. Jadi kami do merasa kehilangan dalam morwa bilang-bilang ini jauh kawan di persoalan ini menatang Allah tidak itu. Jadi abang dihamu keluarga besar Sinurat martang yang nagumos kami itu Tuhan
asa angkiat ibu karakul rohamuna dilihat Tuhan dihamu nasihaton doa sidan jam umur. Jadi di son si kawan lima nanay pasaton songon karang bunga hari di son dohot anggaran rumah tangga di STM Duta di mana na untuk dana solidaritas kematian. Jadi bolo STM Duta pakon hatahon atau di son nang peso saya dia bilang na gudang na 5 juta 5 untuk STM Duta nasihat kesehatan tambah ini karena bunga siap jauh si kawan. Jadi berikutnya atau persingotak kita dohot angka administrasi yang non asal dilengkapi terutama dohot KTP orang tanpa masuk non tukar kerja. Jadi soalnya yang mau aman kami jawabnya kami sinurat di atas tengah pihak kami itu kalau adong teh disuruh pasat kami karena bunga memang nong kita tapatu pada siat desperoha. Nah jadi harapan ya kita baik bapak penasihat pak. Oke. Masuk pengurus lama merasa ikut do kehilangan ada nomor itu lagi nomor walau himut ada ke pengurus tahu siap betul rumah masuknya jadi anggota jadi memang merumur itu sudah tahu jadi kami luar suami maka keluarga besar di luar anak pelopari dan usaha madu pelopari lekong mau lebui karena kok kita masih usia kawan nah ini akan satu dan kami nasati akan pada orang baru boleh dulu rapat atau di sonar dalam mengimbang. Jadi semoga kiranya usia kawan sama berkembang untuk masa depan. Sekian terima kasih. Boleh deh. Buta nomor setengah api narong itu sangat napinasa mula Tuhan ya teh. Berarti mak. Jadi tadi gudang itu mata dok miroha di parsal madwal ni udah nami popong riakto guru di bagasan di parsal madwal ni si madwal namion udah namion di hamona raja udah nami saduhukna bocah dorohanami dok dorohanami di pasar maduan ni udah nami opong riato beruang moru bilang-bilang di tonga-tonga di keluarga muna moru bilang-bilang ni udah nami di tonga-tonga di keluarga nami oleh non di bagasan tanyang na pemosna kita selalu nanti nadikon ni udah menang nanyon kuamat tadi bata asa anggiat matutu dijabkon tuhat tay mana tulabungna sesuai doho diakka haporsionna di bagasan ditiki nyolungan walau ketung sonok kami diharoromuna diharoronami dihami pargelengan muna ima situ morang lubi dohot sitorus matore pang SMS o maahan nalaho makataw sa na sakti tahamulian di boto jadi semua lima dihamuna berajan udah nami da dibesarkan nagomos mahita dengan laho pasaton dari namon opung liat to boduon tu apon nyamat kadibata tung pesono diharoro nami yang berajan udah nami da mababay ng mamo semua lima sidok boti siya kami targeling muna situ orang lubis dot sitorus boleh hati yan kami do do angiko nedang ale angiklo baru itu alewi domakoti ba biar ale jadi gua mape orang tua ada ale ni angiko jadi sebenarnya itu anakku tua do mana tu sudah di para ale non dengan
Iya, permisi. Nyanya dari pemberian juga. Ya. Hai Dina. Isero ale-ale. Badina naik marliat dan sida isedo ale-ale. Sebagai salah perpisahan. Baca nak keluarga kau.
Selamat jalan Pak Inang Labuju. Di Olehku opo liatu kami nagutuni huta dari Pangkal Pasaron Jawa Sarikat Katahi nasana tolak nami laiku nunga hubek kami nangurupi hamuna margitego ko nami kalau tu sagite si benon nami pangabenon moro kami nagutuni huta terlumona di Pangkal Pasaron merasa kehilangan alamat PGD ng kaning ororo hampir-hampir ng perilu masay ngeri ay minuto do molo inangon na burjudo mardongan jadi merasa kehilangan doa kain tahun susto ni manang kami akan itu kanimuta kehilangan alamor sada bilang-bilang ina siap tahun jadi Kolekku nasa lilingon bigyon lukatarunan non inang nam saur matuon orang naik rumah alay aronggo lay pangalualuan ima amata Yesus Kristus
Pasa ma dalamu tu ibana, asa ibana na patoreon. Aka dia ma nasinakapan ni rohani lego. Ang dia ma tujulan ni reon. Aka pinopermon, torong maribur, jala aka nalinggan rohana, ata boy mangurus-urus lego. Dia muna aka pinoperi lain namion. Muna aka pinopera iko songo burjuni dena omma muna mangurus-urus da mangon. Muna ipasok ko muda mangon. Istilah dari lilu. Kok kamu do nagabi mabait tarakul rohana. Ima si pagiro nami ko muna amin na tuto ni muda. Ojo dan rohani on. Alay mo tinggal kamu na marsi suku-sukunan. Nuay ngamura nakidodo muna ba dia angin abuy makatai. Uy marsi berengan. Sehat do bapa. Sehat do ina parumay sehat do mamangin na. Alay mo saya madulu margite empon mama perasa gue bilang dau sudi kayak anak ko ngalau deh nang dau sudi mana kali tukul siap kami dah coba dimuta harikat do pemer tempat jadi kan memang ya bicara horas jadi sudah ada nauli nabi nasa nami kalau surga ke saro amuna atau kan disuruh satu buktian 1 3 ras saat mereka liling menguru, saat mereka horas-horas. Lima atas yang dimuda, sarikat dohot beberes tempat. Mau lihat? Sotik malam kapul, sotik nak huruf ke sotik ate, dia orang guru ate, tenura ate. Arab sotik. Dalam mobil dihok keratu, yang ini loh kami. Bodoh lapih apa keratu mau, tetap telepon lain mau ke bapak mau layon, bapak, mama aku. Sotok lupa kok, termobil di beriku kalian dah. Aku manggil Tuhan mana? Termobil pakung, akak pakung iba ingotan nama pakung nak. Dia muna dokat tuh nilai kon. Ima termat, ima taringo, ima naking bulan ni ikotokon. Bagak naking sudi. Ima taringo, ima lekat orang muna, ima dokat tuh ni lekon. Taruh muna naking mau hula-hula mono. Terus hidup bolu ni asudonon. Nah kalau kata pola itu berkorban Tuhan muna, dia muna dokat tuh ni yang buat lekon. Wah, mana dia mau berang di hamuna, terus mobil di hamuna dengan tuh ni lekor. Di mana pun ada tua, di masa pulpi itu matang di masa lalu. Sulit apa sepasu, sepuluh bulan muna, apa muna matang? Hok matang aja bu. Betul. Sasol itu satu bertian. Masa nakik ima ulang minat idakon, sahak mahita hubang damaian. Soalnya pengakuan, wan angkuru senorak, gabe, boha, dulu. Boleh ada mana Tuhan tak? Boleh ada mana kita seluruhnya? Ala pangarang jadi debata saat diperbicara, tetap kita dibagasakan ibasun, iba marhidehon, dinau, hijau debata. Na dua-dua tersiap tomat-tomat. Soalnya dia mau selalu na raja di hura-hura nami, raja di nama sahuna, raja di situ atau nama roh-roh atau kami di bagasa pertikianon. Luka masih terkasih kubah kilau kami, kolom irohamunai itu kami bonasuh marga sidura. Walau memang siapa kapangalah nami, mana papahinan nami, dan teluk nubi kami manjalo, akan daudi dengan siapa kamu bisa luhuna, raja di hula-hula nami, raja di doa sahula. Alai, kalau bersiap di batang debat kamu, lahor mereka kami, akan pergi dengan muna, dia muda jadi hula-hula nami, dia muaka doa sahula nami. Sudah akak hata pasu-pasu nasian saluhu na raja di hula-hula suasoninan akak doa sahuta sai macalo medutu dari sahab perdebatan itu juga non tabak nami ma akak na pinapsita ni roh nami marhide tangyang muna walutung pesong ini pangapunan imatuha muna saluhu na raja di hula-hula nami, raja di doa sahuta,
Sudi akal roh Tuhan saya bahasa untuk madebata anggo hata pasu-pasuani upasa tai bantu amu bulan nabi amu mana maliko mau lihat deh diraja di rumah sahuta diraja di rumah tubuh raja di buru bere dan ide bere terlalu bima diraja di hula-hula nami saluhuna raja nami dihadarin ni rohamuna di baga seperti kianon di parsaur matuoni inong namyon manang burumu na manang na ibotomuna yan mulai na sigot tumasesiko do uli dang adong nahurang alay atik pedog songoni dia adong nahurang dia kapapainan namin mulai na sigot masadyo mahita raja namin hulani o ilope nabuhi dapat waktu si roha namin ang giyak man ditanyang muna tudolonon labhu waktu si hami sumot dia maraja di rumah sahuta maraja di rumah tubuh maraja di buru bere manang ibe bere terlumbo bima maraja ni hula-hula songon hata parpudi bangapus yang kami bona ni hasududo albanga madalat tuhuta tangga balatu dalat tujabat hata pasu hata kami pada rios yang kemudian selalu namarkan ni hula-hula wapuh taiko marto ani dawu asa-asa ni solo masaha tu bertiap di tiga ras nongga saha be uloton ulos sorma tua gabea madala do tinggan gabe magita sa luhutna jala horas-horas so mani mahata pangapusan kami bona ni hasiluton mau lihat ya digyan tomon olo nung kamarkalan ulon sorma tua di baga sa sadaryon agya saha tua ni day nomot to kapino parnaben damang mamusik na hopartusik asa tumlinggan muse nama kami pakai jalai kondo malake daging kondo kami pakai jalai kondo malake asa sogot bangkiti Tuhan sangat ponai Sope amal rohani sopo satu sosial media wa amal ini pedang bejuau rohani di basaki
dua hosaku dan bemarsak audisi. Yesusku dapat awal ngodoaku. Ala amanateni dotarakul rohaki. Rohoto di Barbadia, amin. Hidup kuhata Jesus, au do dalani, dohot hasitonga, dohot hangoluan. Dangadong nasahat tu hamaiya somat hite sianau. Saluhu na nilehon ni amai tuau, iro naro tuau, jaladang pabalioku naro tuau. Amin martang yang mahita. Ali di bata amana mina di banu agija wilalah hami dong tujurum do hami marhapur usan ai hodu na huboto hami para siroha jala pagolong roha na sumur di boto hodu asana ida hodu asa do ilu nami pabere-bereng bo di dongan nami wilalah hami corbut do hasit ni hamadean namang gonggong hami ala ni dosana sodakon mengasli roham tu bagasan rohanami katorang hatami tu hami asa kakasu tu hami jala hutiop hami hatam dohok baga-bagami pangulu rohanami marhite totim asa marpakirimo kami diarsak ni rohanami on asa manokong haporsyong nami marsitiopat tubo si pangulu kami amin diari-ari pagpudi ni inang natahulong inang cumulo berhaton Wait kami dos yang Psalmen 110 ayat 5 sama dilo. Siang hagugutat dohu pajuju jahuba. Grabe dia lus jahuba au tina pinalubang nai. Siang hagugutat dohu pajuju jahuba. Hupa juju. Alai lau sarong mesti respon dia lus jauh. Adong responsornya. Ketika sekedar paruh kilo nate, dah pulang sekedar si taono. Alai hagugutan nomor 8 ro. Sian pudi, sian jolo, sian habiran, sian terkepung dan tidak tahu lagi mau kemana arah keselamatan. Songoni tadi pakai lelahon ganuk jolma molo di bagasa parsahiton. Nina roha adong dope jalan alai molo duk dampe kaubana hira nadi hagugutan rosia jolo rosia pudi siang hapirang rosia mun itu dia mahita tahu manang ragam dia kahamaulon na songkop tu parungolota itu dia mahita molo pak Psalmen di son di hagugutan ki upa jauh jahuba jala dia lusia pung siang hapirang siamun sia jolo sia pudi adong do PHP panai liat tuica tuise tu de bata jahuba natuk mangalus natuk madaoni mangalehon dalan lihita disudi akka hagugutai jadi itu natutong dijuhut tuhatai di biga-biga ayat di Psalmen isa di gorahot duate di Psalmen 50 isa 5 di dok cara cuma au jumpa ari hagugutai asa bantu aku asa dipuji ko di Psalmen 10 isa 5 pe di dok Juhun nama au gabe alusakku ma ibana sai lo anakku do ibana jumpa hagugutan panbok do ibana jalaman mulia ibana bahina ahamanan hilalawan ni amang nama balu akay anakku ni inang nang
parjulo po parana pahupuna na solhot tu bana selaon ni ida duka cita yang mendalam ya mungkin dia ka pahupuna na dijuluna ada tangisan ada duka cita alai toktom mahata di debatana gabi ojahan cuma au jumpa di hari hagugutan mi asa tu debatano haporusa di sule aga duka cita na masa ai songocong mahita tetap di dalam duka cita sekalipun nungaliling di padu-padu pamuna inangon di bagas pasahita nanti pamulan di rap martaniang asa di pasau Tuhan debata lo monirama dia mana dumingkan dia nupan di Tuhan debata asa di pasau tapi aja ada bola lo monirohat yang lo monirohat tak hado agajangnya dulu nanti terus yang songon pansapanya laka nina hado tahe subul laka nina sama di hanggunduan nape nakalap bodu nina itu karena apa? Karena kita menginginkan orang tua kita selalu bersama-sama dengan kita. Raknya doh tidak hanya silang siak kita. Alai di bagasan kesadaran doh kita mandok manalah yang terbaik menurut Tuhan. Hatta di bagasan tanian di mana borhat. Nak pesoma kuling di pamananna. Alai hapor seauta napasahatot tu bagasan tangan di Tuhan. Iro postero hatta sahayo tajou tu hatai siang hagugutan na nyalaman ni inangon di parujungan di muluna adong kebahagiaan tersendiri kepuasan tersendiri bahwa setiap yang meninggal di dalam nama Tuhan dia berada di dalam tangan Tuhan iro na niro na yate nak pemata ibana na mangulu do di bagasan kuat ay ganun col maro iko mati iko mamulu sama tayang asa sahat tu hanguluan na sa liling-liling na atong dada si tatangi sa PHP pola na ikong magdugudong pong behaman liso aman na may bayar liso alay tugar maroha mo na tiyamang do sulia ka po parang mo asa di bagasan pakiri mo na mangulo taringot tu hamamate ni inangon dia hanya sekedar mendahului kalau kita akan berkumpul kembali mau postea kita atau si bubu kota haposea taganong asara-sara mah ay pacupang lusugok ganong akan haposea di hadapan itu harta di hasonana ibaga sa pakiri mo si songoni mahamu sudia ka keluarga sudia ka tinadikon ni dainangon sudia ka pawapuna na makahulungi ibana asa sonak sadamero hamuna atipay kong majulani borokat o pungon nate inangon do suri baga-bagana na nilihon na di ganuk akan na posea di ibana dang mago ganuk na posea di ibana alay hamuluan si saliling nililing na di ibana amen makangkiho ala totondo di sumbulhon hatam tuhami karingot tu pangurupim nasay manoptong di ngulu namin dari dito matongan ni hagugutan nami piyali Tuhan tingkil doho laho mangalusi ham lao padwaho kam dari di rura ni linggoman ni hamatian ni piyali Tuhan ido nga ni hono hami ido tak tarbahin mabiar hami parpos ni roh hami li Tuhan tubagasa tangam mo na maggugulo ho makamo nako kami makiti-hiti asin ni roh so wani manakin na nami yun pos ni roh nami li Tuhan nagsahan di tangam mo na sida so ngali mana keluarga Marcos di roha si tutu tarapul jala margugo si tutu ala ni pakili mona iko dohot kias ni roha moliati mali Tuhan dipangilingon di tangammu na buka kami ulaunon ada tawa-tahun nami mulai siya nasugot saharo di baktikianon di bagasa katiuro di bagasa kami so hari murimuan pataron nami matay namon pengalan para dia lupa sa tokinan nai o matotong na patiurkon sa toktong dami rohani sudia ka keluarga marhasonangat daging lohot odina di bagasan pakiri mo na masihohon hapos yaon na iko atong tutang kami matutupa kung upok kami mulo namin di ulang namin di babaryon di bagasan buwan niya na Tuhan Jesus Kristus si Hoko kami amen. Jesus
bataku asa di lambung naau. Di pasu-pasu Tuhan de batama ho lahu ruar dohot lahu bongot olak nion rodi saliling nililing na. Amin. Ditutup mah holong dorokan. Tiga nak kita lewat ini kuburan nih. Anak ko dengar dongatan ni. Si maju sudah dulu. Si maju sudah dulu. Putar kamu. Si maju dulu lah. Nyo. Oke. Nah, oke. Pete je parah aja terus. Oh, pelatu jo. Pete, pelada, tahan. Oke, turun. Langsung masuk ke satu. Terus. Masuk separuh. Langsung masuk nama sini. Jadi mengalami pernun. Langsung masuk di sini. Jorok kamu nggak? Langsung masuk di sini. Langsung masuk di sini. Ayo bang dari huri ada foto nih. Iya, langsung masuk di sini. Yang kencang itu sampai jali angkat masuk batu bagus. Kasih batu. Nak kasi jauh mana bu? Baru kami nak pinggiran nih. Cah. Nama radian Sion Ulauni nani ulam di hajol maunon. Jalan mangihut ho tu surgo. Ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Podo debata na punahami rori sudi ngolunami. Kupasat hami ma ali Tuhan. Dongan namion tubaga sa tangamu. Jumolo hurok hami mau lihat itu. Marningot sudi dengkan di basam. Akan na pinatongommu tu dongan namion. Tagad di ngoluna.
Tuasi ni roham mahu pasat hami ibana. Ramoti, podai, togu-togu mahami biro di sisol hotna. Asalam mangulu hami di bagasan hapor siaon, dohot pakirimon nasitong. Mangasahon pakokok muna badiai, naung pinarademi di hami di Banua Gijangi. Amin. Ale hot naria borumanik. Siatano do parmulaan ni dagingmu ikon mula kijolo gabetano. Alay Tuhan debatana manopahong. Dohot Tuhan Yesus Kristus nama kokopo siya dosa. Dohot to di parbadia nama jauh huriana. Tuhan nguluan nasa liling-liling na. Ima mangaramotiho. Pai maro ari parpudi. Ari haheheon na balgai. Amin. Takas to huboto na mangulo do si Panguluaw. Jala ibana parpudi jong-jong di atas orbuk. Jala ia malake hulik-hulikon. Jala malua au sian sibukon. Idau kumadibata. Au sadiri matutumar nida ibana gabe hatu auku. Amin. Pinasaha ma tu keluarga madabutano marhite-hite tangil. Dogot hapor seota. Somma ho pa maroa ni muto. Jangan pa imara. Saya lagi. Anggun. Dari kakak. Dia kan prinsip. Bikin dari apa? Tunjukkan apa hukum itu. Jangan naik sepuluh. Getir. Tai dong, hapor siap tai lo. Boy ora simbol do tanoy. Nah, itu lu ni tua kok. Kami mana berjuang. Mengalului. Tibio. Ya. Dindiga. Abe. Isero be. Ala pun teu. Selesai semarati. Mari kita. Suang mangulu bahenon ni Tuhanku, haleluya, haleluya. Suang mangulu bahenon ni Tuhanku, haleluya, haleluya. Rak mangidohom mahit magijam. Sar minarbadia magwarmu. Sai Roma harajon. Sai saut malomani roham di beno tomo songo dari beno gijam. Leon matuhami sada leon hangul siap hari. Sei sama sanami son panisanami. Idosa midongan nama rusa Tuhan. Unang kami tujuh tu pangjunan. Palua mahami siap pangaku. Ai korna pun harajao. Dot kagugoon. Rodi hasangapo sa leleng-leleng na. Amin. Asi ni rohani Tuhata Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani debatah ama. Dohot parsauran ni todi parbadia ma. Madongani hamu sasudena. Amin. Narete hita. Tuhan
dalam dia tusi keluarga na seorang memahami bahwa dia doang saja absen, lagi software teman-teman bertenda isikan tidak. Orang ini software. Inong nalambong malilu Dai nang nalabu Dai nang naburuju Boa sama tadi kononmu awanakmu Tangis doa wino manarita nungalaw sa tongang uluki Oh Tuhan madele mga pia roh ako uhaul hoino di parsirangano Kababape so martona ho tuaw anak mo Hupataru mau ino maraburani luki Tading mau borhat na maho